Аҟәатәи ахԥатәи аполиклиникаҿы авакцина Спутник V лаҵарамза жәарза аҟаҵара ишалагоз зааирыларҳәахьан ауааԥсыра. Авакцина ааргаанӡа атерапевтцәа урҭ ршьақәыӷәӷәареи рсатурациеи гәарҭон, уи адагьы иааиуа ргәы ахьынӡабзиоу еилыркаауан. Анкета нхадырҭәаалак ашьҭахь ауаҩы авакцина аҟаҵара дазыхиоуп ҳәа ашәҟәы дҭаргалон. Ихымԥадатәиуп дарбанзаалак атәылоу шәҟәы иҭҵаара. Иахьазы авакцина аҟаҵаразы агәаран иқәгылоуп жәохәҩык. Уаҵәы азын иаҳзануп хнеижәырҟынӡа списак ҳамоуп, аха ҳара иаҳшоит есыҽны жәохәҩык ртәы ҟаҳҵартә еиԥш. Аха ауаа ибзианы ирыдыркылеит, арахь ирҭахуп ааира, аҵара, авакцинациа. Ҳара зегьы ирлаҳҳәеит, аха иаҳа зықәрахь иааихәахьоу уи нас ишәарҭан ирыԥхьаӡоит. Иара убас иқәынхо абра иаҳарак аурысцәа роуп. Абри институтаҿ, физико-технически институтаҿ аус зуқәоз иаҵанакуа иаанаго зегьы еилыркаауеит. Раԥхьа аиҳабацәааиуеит, нас иара убас иааип ҳәа ҳгәы иаанагоит аҿарацәагьы. Аиҳарак лаҵақәа рыҟаҵара ҳәа иааз зықәра иҭызхьоу ауаа роуп. Аха уи ҟарҵар рылшоит агәаҳәара змоу зегьы, лҳәоит Ирма Вуԥҳа. Алаҵа аҟаҵара ҳазыԥшы, насгьы агәра ҳгоит уи шҳахәҳәаз гәарҭон агәаранаҿ итәаз ргәалаҟазаара бзиан. Сейчас ко мне должны приехать внучка, правнучка маленькие там, и я, чтобы их не заразить, решила провакцинироваться. И очень я благодарна, что у нас в Сухуми начали вакцинировать. Бояться не надо, потому что я лично пожилой человек, я могу заболеть, и я могу других заразить. Поэтому надо провакцинироваться, не надо никогда бояться, ничего не надо бояться. Анаҩсан Аԥсны агәабзиарахьчара министр Едуард Быҭәба даҭааит аполиклиника. Игәеиҭеит алаҵа аҵәахырҭа аҭагылазаашьеи алогистики зеиԥшроу. Уи адагьы егьырҭ ауадақәагьы дрыҩнысны аҳақьымцәа аус шыруа ибеит. Анаҩсан ажурналистцәа рыцәцәажәараҿы иҳәеит авакцина ахьыҟарҵо апунктқәа хылаԥшра шаиҭало. Фнызгьы хәышә доза авакцина Спутник V Аԥсныҟа иаашьҭын амшаԥымз анҵәамҭазы. Аспециалистцәа изларҳәо ала иахьазы уи ҟарҵахьеит шәҩык инарзынаԥшуа. Зегь раԥхьаӡа иргыланы амедицинатәи асоциалтәи аусзуҩцәа роуп иззыҟарҵо. Оперативтә штабаҿы диагностика куратор Алиса Матоуԥҳа лажәақәа рыла алаҵа агәра угартә ахы аанарԥшхьеит. Гамалеи институт аҿы хәышықәса раԥхьагьы еибала авакцинагьы аус адырулахьан, қәҿиаралагьы имҩаԥысхьан. Спутник V-гьы араҟоуп аус ахьадырулаз. Иаҵалу даара ирацәоуп, адоза иаҳзааз ҳалго ҳаналагалак иҵегь иаҳзаараны иҟоуп. Убри зны ҳалгапи ҟаҳҵап, уи азҵаараҿы ҳманшәалахап ҳазгәыӷуа, нас иҵегь иаҳзаараны иҟоуп. Иахьазы Аҟәатәи ареспубликатәи ақалақьтә клиникатәи хәышәтәырҭақәа рҿы авакцина аҟаҵаразы апунктқәа аартуп, аха иззыҟарҵо амедицинатә усзуҩцәа роуп. Аҟәатәи актәи ахԥатәи аполиклиникақәа рҿы уи рзыҟарҵоит агәаҳәара змоу зегьы. Актәи алаҵа ашьҭахь ҩажәиак мшынҵалак анаҩс аҩбатәи рзыҟаҵахоит. Дениза Гергиев-ԥҳа, Саида Гәхаа, Аԥсуа телехәаԥшра.